ninga liphutha umntana sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami ngibona mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna empethe mina tshela le nehlisa umoya mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAV Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshana xoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ndingu-LAV Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngosisi la nosisi uthi nengxaki onayo cela nje ukuthi CMTV singenelele kule nto ngoba uyasho ukuthi Mr Nzokulayita ngiqhela ukubona mani lapho ko YouTube na ko TikTok mfethu unceda abantu ngikubhalele namhlanje ngoba nami ngiyafisa ukuthi ungincede kule situation engibhekane nayo. Ngathi ungawari wena sisomdala mina ngumabiza sabele la ngibiza khona ngimeka sure ukuthi ngikhawuleze sifike sibone ukuthi sincedisana kanjani kule nkinga yakho obhekane nayo. Siswami kunjani? Ndaphila khona kunjani ntathu? Ngiyaphila nami mntakwethu ndiyaxolisa mina mntakwethu that's why benikumise apha yabo ndikukhophela ngaphandle ngoba benifuna ukuthi kuqala ndizoqala ni-understand wena mntakwethu ukuthi kahle ngoba khona ama-viewers nawe uyazi ukuthi kunabantu abasibhekelelayo la eshowini yabo engithandayo ukuthi each and every time mangabe kunenkinga esibhekane nayo yabo nabo bebe part of this conversation bezokwazi ukuthi namhlanje siyi-CMTV sidila nento ekanje uyayibona. So bengicela wena mntana sekhaya if ungamind ukuthi uzi-introduce again ukuthi igama ubani kwake wayesibhalele namhlanje la ku-CMTV. Igama lami ndinguntombi. Into endinibhalele yona ukuba kunomnye nje utata bengiqashile ukuba mhlawumbe intoni impahla zakhe njengokuba bendimhlambele impahla zakhe manethini emane efuna ulala nami. Bekaqasha ukuthi uwasha impahla zakhe? Njengoba ndingumuntu nje mna uthini ubhizi ngama-washing. Uncedo uwasha vele impahla zabantu kahle umthetho wami Okay. Kuke ngoku lo tata lo ke ngoku umane ebhizi ethini elala nami so understand ke ngoku uba kwenzakalani phakathi kwami naye. Yima ngoku xa uzomhlambela impahla xa ugqiba uhlamba impahla ulala nawe? Yena uyafuna ulala nami andithembise. Uyakubhatala mara ukubhatala yena xa ugqiba uwashile? Yena uyambhatala ukundibhatala and then ebuye ecele futhi ulala nawe on top of that? Aphinde futhi acele ukuba so ngoku xa ilala nawe uthini ukuthembisa ntoni uthi uzokutshata okanye uthini? Akandithembise ngokunditshata yena into andithembisa ngayo ngixelela ukuba hayi masibe sithini sibelane kodwa akho mzamo kulonto leyo ngokuba nami ndiyazazi uba ndiyahlupheka. So nawe sowuzovuma kuphela because manje li-client lakho and awufuni nomluzi into efana naleyo yabo? So yima uke wazama umbuza so the reason why usibhalele namhlanje ufuna ukuthi sikuncede kanjani uthini? Into edala uba ndinibhalele kukuba like sa-understand uba siyathandana okanye kwenzakalani okanye siyayibana okanye uyandisebenzisa na okanye uyakuyuza futhi xa ngabe uyakuyuza kumele icace ukuthi uyakuyuza kaloko so wena ufuna sikuncede uba siyothetha naye ukuthi understandise wena uba nenzani kahle niyavana okanye nenzani yabo because naloo nto wena mntana sekhaya i-right futhi ukuthi ufuna izimpendulo yabo because ndiyacinga ngoba nihleli ndisho nakuma-viewers ukuthi guys i-sex is a very emotional scene yabona wena mama it's a very emotional scenario ukuthi xa ngabe we-have sex nomuntu you share ama-different bones meaning izinyanya zakho wena mama nezinyanya zakhe zisuke zidibene yabo and ngo-understand kwami nifila ngathi kuba ngathi ni-confuse izinyanya yabona that's why it's even written on the Bible uba don't have sex before marriage because you are committing an adultery yabo so that thing ukuthi ulale nomuntu ongatshatanga naye it's a sin on its own
uyayibona so ku right wena mntakwethu ukuthi ekucacisele ukuthi why ezofuna ulala nawe injongo zakhe ufuna ukuthi nibe njani uyakuthanda okanye akakuthandi uyabona ufuna uqonda lonto pha kuye ukuba kahle kahle uyandithanda nawe okanye uyandisebenzisa okanye uyakuyuza so uke wazama wena mntakwethu before uze apha kuthi ku CMTV uzocela thina ukuthi sikuncedise siyothetha naye uke wazama wena umbuza mhlambe kwezinye imini xa ngigqibo yenza lonto uba hayibo tata kudala siyenza le kunexesha elingakanani niyenza lento. If you enjoy sports predictions and online gaming entertainment, you can check out EasyBet, a licensed South African betting and gaming platform. EasyBet offers 150% first deposit match bonus, up to 1,500 for new users. You'll also find competitive soccer odds and a wide variety of entertainment options, including slots, crash games, and live dealer games. New users can also receive a 50 Rand sign-up bonus with no deposit required. To get started, sign up today to claim your 50 Rand welcome bonus. EasyBet Group Pty Ltd is licensed and regulated by the Eastern Cape Gambling Board. More than 8 months. No one. More than 8 months. Bendike ndambuza wabuya wanixelela ukuba hayi sobuya siyithethe lonto leyo. And akakumbuza ngoku. Kodwa yena uyaqhubekeka usafuna ulala nawe. Usaqhubekeka yena usafuna ulala nami. No ndiyaxolisa mntase and sendifila ngathi kuba ngathi ubhuti uthatha advantage of situation yakho kuba usokole and ngomsebenzi wakho lona ubumana ohlambela abantu iwashini yayibo and akumelanga uba ibe njalo wena mntakwethu xa ngabe wena naye nidityoniswe iwashini makakubhatala imali yakho uphume kuye naye yabona kanjalo than uba efuna ulala nawe wena mntakwethu because manje what if uzokumithisa okanye uzokunikeza umntana okanye kunikeza ingulo because I'm sure awusazi nestate sakho ukuthi uyagula okanye akaguli. Andisazi nyana. Niyayisebenzisa icondom kuyo yonke lento? Okokuqala besike sayisebenzisa ngoku kwesibini kangaphinda ayisebenzisa. Akasafuni uyisebenzisa ngoku. Akasafuni ngoku ngayo. And uyayibona wengoku lento ukuthi xa engafuni uyisebenzisa icondom wena mntakwethu ufaka ubomi bakhe engcupheni ngoba ngoku what if uzawugula okanye uzobamba uzokhetsha ube pregnant uyayibona into kanjalo uzawuthini because xa engakucaciseli ukuthi niyathandana okanye kutheni yabo but sokwenza konke okusemandleni wena mntakwethu uhlala kude ungakanani yena ngoba silapha hayi awukho kude akho kude kakhulu walapha kufutshane nje okay wena mntakwethu ningathanda kona at least okungaba ngcono siyobhakela pha kufitshi nayo yabo ngoba sihamba ngemoto siyobhakela pha kufitshi nayo ezosicacisela kabanzi ukuthi why kwenza kanje wena mntakwethu because nifila ngathi uthatha advantage mina for inhlupheko yakho ukuthi wena ngumuntu osihlambela iwashini yabo sizokwenza konke okusemandleni wena mntakwethu benicela wena brother King ifamani wena mfethu ukuthi sifake my system emotweni yabo ngicela ukuthi siyobhakela kufitshi nakhona because le ndawo esikuya I don't feel like it's safe ukuthi singashiya imoto ngiyacela wena siswami ungene emotweni no my brother ngizozonifumana phayana. Okay guys, so into soyenza njengamanje ngoba niyayiva indaba my sister uyakhala uthi yena kunomuntu ovana naye not per se ukuthi uvana naye kunomuntu omhlambela iwashini cha lo muntu lona xa egqiba ohlamba iwashini lo muntu lona ufuna ulala naye and kudala embuzo uba mfethu senza ntoni mina nawe ndiyakusebenzela okanye because I think you're one of my clients cha wena lenhlobo ye client ukuthi each and every time xa ngigqiba ukwenzela iwashini wena ufuna ulala nami so uyawambuza ke usizo mdala uba mfethu injongo yakho uzimisele ngantoni kulento esiyenzayo cha my brother ubamba phayana ngaphaye yeke yabo so ngesingami mina guys nifila ngathi uthatha advantage my brother ukuthi my sister usokole kwayeke ngomuntu ohlambela abantu iwashini as a way of making a living cha yena my brother sekathatha advantage yalonto uba ndiyakubhatala wena senzolala nawe so into soyenza njengamanje soshaya imoto siye ngale siyombuza my brother ukuthi why uyenza lento injongo zakho uzimisele ngantoni ngosisi ufuna ukuthi ibe njani do you want a relationship okanye wena umenza nje isicathalala sakho umuntu ozokusebenzela ekwenzela iwashini uphinde umlale futhi kwayeke kulomlalo lo awumbhadali nix cha umbhadalela le service yokuthi ukuhlambela impahla xa ngabe ufuna into ebambekayo ngoba usisi the way she sounds like a wife xa ngabe uyakwazi umuntu ekwenzela iwashini sogqiba ekunikeze elale nawe that's deeper because manje you are sharing souls uyayibona so into soyenza njengamanje sishaya imoto ngiyacela wena mbukeli ukuthi uhlale la uhleli khona shaya imoto thina necrew yami siyofika ngale siyombuza my brother ukuthi my brother injongo zakho zimephi I'll see you guys just now.
Well guys, ngoba bengishilo ndiyabulela nje ukuthi nisahleli nathi zange niye ndawo. Ngoba benishilo ukuthi sizalana kwababa sizoncokola tata manibulise futhi kwakhona. Ngiyabonga baba. Yebo, ubaba konje ubaba bani? Ubaba Thabang. Oh baba Thabang. Okay, baba Thabang ngoba bengishilo man before masizongena lana ngicela nje itulo ukuthi ngicela sihlalele ngaphandle yabo umuntu omdala ngoba bendisho ukuthi ngicela ukuthi sithethe kakuhle mase sihleli phansi ngoba thina singabantu abasebenza ngecamera yabo. So bengisafuna nje ukuthi crew iqali light cameras sokwazi ukuthi usixelele kabanzi sikuxelele kabanzi inhleke ngokuthi why silana namhlanje yabo sibhalelwe ngusisi lana kahle kahle Ntate Thabang usisa ngithi uyamazi ya ngiyamazi lo sisi ngomazi ngendlela ipho wena umuntu omdala lo sisi uyanisebenzela kuyambiza uyenza washing uyacleana la endlini ngiyambhatala uyambhatala yebo that's all yeah that's all so usisi ubhuti yena unomfazi mhlawumbe onaye ya umfazi nginaye ukuphi usemakhaya usemakhaya yebo hawu okay umuntu omdala ke ngoba bengishilo ukuthi thina siuhlelo olunceda abantu nje emphakathini yabo so besibhalele uyena usisi ngiyacabanga ukuthi ngakuchazela okuningi yena ukuthi why silana namhlanje sisho mama ngicela nje ukuthi siye kuphozisa amaseko ngoba nanku tata and yonke lemibuzo nayo ofisa ukuthi mhlambe kuphendule kuye ndiyacela ukuthi umbuze yonke into engaphakathi kuwe. Okay ke tata njengoba ndize apha nibhaleleyo apha bhuti apha into endifuna ukuyiqonda ufuna uqonda ukuba kahle kahle mina nawe njengoba wawundibizile ukuba mandizokuklinela indlu yakho undibizile uba uzondilala okanye kanjani. My sister watseba hore wena then mo wa bereka wa bona ene so no umpiletsa di camera o tla di camera mo okay oqala ulele nami ngoba uyawandixelela futhi uba wena nomfazi khange uyifihle leyo uyawandixelela uba wena nomfazi kodwa bekakutheni ngabe bendimane ndithembisa bumane ndithembisa kina le mosadi vela kina le mosadi o se gae and then wena ntho ya mathomo a ke go gapeletsa ona ntho ile re then ke ya force hore yimi awumrapeletsi caba umthandazela awuthini akemforce awamforce uyamcela onforce njani inxeba ngoku mna ndiyahlupheka usothatha advantage ndiyahlupheka so ndithathele advantage no umuntu omdala uthe wena uyasebenza umntana abantu ndona ngokuba ndixelele uba ndinabantwana abahluphekayo waqonda uba wena mawulale nami ngapha undazi noma ndimithi na ndiyaprumathe futhi ningasayi kwi-period uyayibona nawe hayi vela phela lo muntu lo amafike lapha uyasebenza uyashayisa uyahamba la mase yashayisa supposise umuntu omdala wena uthi uzamuthini kumxelela uba lento ethetha ngosisi kubuxoke awukazi uyenze wena hayi ngiyayenza ngilala naye vela wayulala naye unomfazi wena osemakhaya kiyamkhulumisa ke kuyamcela ukuthi vela njenga uthe lo muntu uyakusebenzela wena umuntu omdala xa icela uhambe nami ungashiyeke emva uthe lo muntu uyakusebenzela ndithi and wena uyambhatala for ulala naye kulala naye hayi vela into yaye sithu iyayana naye into yethu sobabili into yethu sobabili ubhatala ngantoni ubhatala ngokudla okumane uniphakela kona hayi le washing yo aclean endlini andithi ngumsebenzi wakhe umbhatala wait asiqale apha umuntu omdala umbhatala malini for iwashing nokuklinela usuku ngesuku 300 ayikho lonto le ukubhatala malini unibhatala 150 umuntu omdala kanti intoni kanti kimfa 300 uyaxoka bubuxokobo ngoba unibhatala 150 wena awuzange wanikeze 300 wena umuntu omdala kodwa zange wanike 300 wena intoni uzawuxoka umuntu omdala eshowini phambi kwezicamera wena uthi umnikeza 300 umntana abantu yabona ntwa mathomo ne o tla le di camera mo ke yona ntwe ke molao wa o dila le batho ba tshwanang le wena Grootman ndazi naba ndisithetha kahle nako qala ukudala mali ndithetha nawe ndixelele ukuba hayi ndizawuthini ndizawudendikwe nguwe okay and athina ama intentions wakho na Grootman and I'm sure I believe and trust ukuthi wena ngomuntu omdala iBhayibheli uyalazi kakuhla ndithi and lithini iBhayibheli umuntu omdala about committing adultery ukuthi do not have sex before marriage. And what you are doing right now, you are cheating on your wife. Lo semakhaya. Into yaqala leyo. Secondly, you are taking advantage. Uzokwazi ongqhatha futhi nangehlangu zomntana. Akunikeza ihlangu. Owesibini umntana. Wathenga ihlangu
Ezeyimalini 55 rand, intoni 55 rand? Ihlangu. umuntu omdala. unyaka jawuka Ihlangu ezasebenza. ubatla za So wait, uyazi usisi uma-understand usisi hayi ukuthi ufuna imali yakho okanye ufuna intoni, cha ufuna uma-understandise wena ukuthi why umephi uba ndimephi mna, ndimephi mna kahle kahle, uyanthanda okanye uyandiyuza okanye uyamyuza because ulala naye umuntu omdala and kungoku ukuthi une-3 months engayi kwi-periods akayazi naba kwenzakalani nimithangana. And umntana abantu yena uzama ukwenza i-living, she trying to make a living umuntu omdala ngokuthi ebuye ezokuhlambela iy'mpahla zakho because she wants money to survive. Wena uyabuya uzomqhatha uthi lala nami, uyabona naye ngoba usokolo umuntu wabantu mfosi lo muntu ngoba ndithi xa ndiklinayo mna phaa emathali zini ubani ndibambe izinqa nibhantsa izinqa ndithini ke ngoku umbhansa ke undibhantsela ntoni wena kanti unfost undibhantsela ntoni intentions so kungcono ekubambise kumele uma uyenza lonto yokubambisa basonto leyo rent then maybe uyilobula case ubuzofila grand wena ubuzofila kodwa uya understand ubuzofila njani ubosha mara yena ubani ube abatla uyetsa lento uvumile ngobusokolo umntana abantu umuntu omdala uthatha i-advantage wena akashongo kube kumele esho ethi baba ngiyasokola yiko ngivuma lento oyishoyo kum mara kuyamkhulumisa vela yena ngapha uziqonda uba ngutsotsi lo tata lo uyangandinika iroom wathi le iroom eyam emveni kwakho uyangichwechwela uvula umnyango uzongena kule room yakho ebusuku kahle kahle lo tata lo ngapha kanginiki nemali and uyabhadala irent wonke ngoku njengoba ningasayi kwi-period for 3 months uzowuthini wena uzawuthini emfazini wakho uzawuthini emfazini wakho because kuba ngathi ukhulile uzawuthini emfazini wakho and umfazi wakho xa ibona lento icinga fana wena vele uyamjolela sawuthini ithini ya vela mona vela ke ba bona re shimfitse re phela re ke tswa ke le ko Limpopo and then mo ke mo Gauteng so distance na go ntshike fetsa ke le mo wa ibona ke ntse why don't you visit each and every weekend usukubhonyele kakhulu umuntu omdala ukuthi wena awukwazi ukuthi ubekezelele ukuthi uyodibana nomfazi wakho wathi akamonelisa umfazi wakhe wathi akamonelisa wathi akamonelisa umfazi wakhe wena usisi usisi right ngayena lo sisi yena ukwenzela kakuhle ya uyenzela kakuhle so zindoni intentions zakho ke umuntu omdala xa engabe ukunikeza kakuhle and ukuhlambela impahla kakuhle zindoni intentions zakho kuye ilento ofuna uyazi usisi lento size apha mhlawumbe ngomtshini ufuna mhlawumbe ngezandla ufuna ukubonisa uba ungumfazi nyani futhi uyayibona and uyakwenzela yonke le nto ukuhlambela ngezandla so thina silapha ke umuntu omdala ngoba sifuna uunderstand ukuthi zindoni intentions zakho kusisi because ngoku ulala naye and somuse for ixesha elide umntana abantu andizazi noma ndimithi na noma ndimithanga na so what your intentions umuntu omdala sifuna uunderstand ukuthi wena uzimisele ngantoni ngoba silapha ngo njengoba babizile abantu babizele wena nje ndibabizile nje babizele wena phendula so itlo bata ba re nna lo wena sento re tsamaye re o dia re doctor re bona re na ngwana kwa mang because wa chaisha ngela xesha ubundikhwela ubungambuza udoctor ngela xesha ubundikhwela ubungambuza udoctor ubungambuza udoctor mhlawumbe sengimbuza doctor lena sengambuza so what's your intentions wena umuntu omdala ngoba umntana akakafiki manje ngwana kwaka yaketla msupporta usisi yena uyamthanda okanye nabantu baseLimpopo nina nithatha iadvantage apha kuthi no yazi ba right kanjani wena mfethu andifuna ukurobha namntaze ekhaya I've guys I've friends amajita aseLimpopo yabo ba right most of them it's just that khona abagezayo bafana nomuntu omdala ndiyaxolisa ukuthi ndithi uyageza umuntu omdala kodwa lento yenzayo sisigeza umuntu omdala andifuna ukuqhatha nje lento yenzayo is very wrong because manje you are taking advantage of umntana abantu and manje you are disrespecting lento yenzayo you are a very bad example of abantu abasuke eLimpopo yeva ngoku umama sekathini sokuba ngathi nonke abantu baseLimpopo and I know guys that are working very hard abasuke eLimpopo uyazifuna ukwazi ukuba imephi into yethu ithini into yethu thina sobabili ithini into efuna uyaziwa ngusisi ngokuthi umephi yena kuyo yonke lento Allo sisi vela ene ke motho eno rent then one berekela kuni kushara tse dintsi nka se di bolle so berekela na sebedini lento ishoyo not the bedini which way no ngoba sebedini sekaberekile ndikudala ebereke ebedini ithini wena lithini lakho from then yayibona leyo ukuthi uyakuhlambela anidi ukuhlambela impahla kwenzela ivasi yonke lonto so uyaqinela you right okay ngoku kule party yasebedini ta ngoba usebenzisa into yakho uyifake phaya kwinto yakhe what your intentions with that
uzimisele ngani kahle ya so the problem e loreng then e gona nna vela ke tla tšea if o imile vela ke tla tšea maikarabelo kaofela ba awusaye kwa-doctor ngoku awusazuya kwa-doctor no okay okwangoku sisi mina ndizama understand okwangoku sisi xa siphuma apha intoni okumele eyikhuphe emqondweni wakho usazoqhubekeke ekwenzela iwashini kanjalo hayi a ke bone gore re tla tswela pele re atlodiya washini mo go ra re le mmereko o tla fela wa e bona why ka gore o mpiletsa le batho ba di-camera no muntu omdala kaloku ndithini mefela ndenze njani usisi wabantu kudala ndikuxelela nokubuza nombuzo uba kahle kahle mna nawe siyiphi kanye so wena until kuze kuvele umntana umuntu omdala umntana abantu yenza kanjani xa kwenzeka ukuthi upregnant and upregnant umntana wakho uzokwenza kanjani ngama-cravings nayo yonke loo nto ngoba uyazi ukuthi umuntu okhulelwe bra uba nama-cravings uyayazi loo nto and yeah so during that time ngoba usuke engasakwazi nokwenza iwashini ngoba ekhulelwe for abanye abantu so wena uthi esurvive kanjani ebomini ya ka nna e tla batla ba gore ntene ke mo fe tšhelete ya go di-abortion intoni ya yo di-abortion intoni ungumbulali kahle kahle wena ne ungumbulali ndiyakucela mani ungumbulali kahle kahle wena no irongo lento ishoyo that's why sisekwada wena muntu omdala because why uzothi akakaze yenze loo nto sisi vela le wena ufuna bathini abantu bathi ndikumbulali njengawe umbulali ndini but it's only allowed when umama nguye uyayifuna loo nto umama uthi yena akayifuni loo nto ye-abortion and it's upon her ukuthi xa ngabe akafuna uyikhupha ufuna umgcina umntana uzomgcina uyayibona so wena you need to take responsibility of yonke lento obuyenza umuntu omdala ke ya bona procedure le then so ke tla tšea responsibility how because okwamanje I just want to know that's why ndikubuza uba usisi ngoba besurvive uthe kum wena each and every week bekafika apha ekhaya ezokwenza iwashini uyayibona and lo mali bimncedisa ukuthi ekwazi usurvive so wena if uyamkhatha ukuthi nokusupport abantwana uyayibona yena wathatha advantage ndona ngomxelela kuba ndiyahlupheka njani nabantwana ngapha yena wasewabona uba mna ndisisidenge if uyayikhatha lento kasisi wena ta ukuthi awusakwazi ukuthi umenzele lezi zinto uzawusurvive ncinci ngakanani phofu 150 uzokwazi usurvive kanjani umuntu omdala because masicingele umntana abantu ngoku because sikule meko lena because of wena uhala kwakho umuntu omdala because if ubungayenzanga lento kwasekuqaleni uthi ulale nomntana abantu kuba izange ifike kwalapha hayi ke tla tšea responsibility kaofela my sister ke tla tšea responsibility kaofela responsibility efana nani umuntu omdala ngizama uunderstand o tla tswela pele and then a e tla tlo bereka wa bona uzoqhubeka umlala futhi wena uzoqhubeka umdlala qhubeka umdlala wena uzoqhubeka umlala ke ngoku ke manje usiyamiti hayi vela ura renta nna ke tla tšea responsibility ya mntwana and then a tswele pele a bereke so ngizama uunderstand ukuthi ukulala wena umlala uyamthanda yena usisi na ma usisi usisi ya vela arabolla ka larato nna ngibuza wena sesibulela ngayo ke ngoku sesibulela ngayo ngoku andithi nabulela nini siyabulela thatha ngothando ngoba wangichwechwele eroomini kule wawundinike yona imagine ngoba so ulale naye for ixesha elingaka uthi usisi more than 8 months ekusebenzela and kwasekuqaleni boyisebenzisa icondom yonke into right wajika wena during the time wathi uyayiyeka icondom ayisebenzisakakanye so yenza i2 ke le ndaba wena mntomdala so ibe re dumelelane sendithi okay nizodumelelana futhi namanje nizoqhubeka nidumelelane phela so ndithi mina ndithi kuzokwenzeka kanjani xa igqiba ukwenza iwashini andithi wena uthi uzoqhubeka yenza iwashini after she's done ngewashini kuzokwenzeka kanjani umuntu omdala uzoqhubeka ulala naye futhi as you usually do no ngasukusarobala awumthandi kanti wena bewumyusa ebensebenzisa kahle kahle ke sa itshika ka tsela e uyithatha ngeyiphi indlela bekumnandi ngelaxesha ubumane usithi hayi into yomntana omncinci mnandi ulala kanjani nomuntu ongamthandi bekumnandi I always ask myself ngoku usawuthini ngoku uyandiphika ngoku ngihleli ndizibuza uyandiphika ngoku and nibuze ngelaxesha eliya ngelaxesha eliya ude wathi into yomntana omncinci mnandi and yazi kukhona abanye abantu mfethu njengosisi situation yakhe mfethu akekho umuntu ovana naye ebomini yabo and uye wacinga yena ukuthi okay nanku lo muntu ndiyamsebenzela and engathi ufuna ulala nami he looks interested on me so wayithatha nayo sisi wathi I know let me give it a try
mhlawumbe uRhulumani uzondenza nibe ngumuntu nami ebomini mhlawumbe uzondithatha kaloku naba abanye abantu bebemsebenzela babaleka ntoni noba bebaleka le nto leyayenzayo apha kum so ithini into uRhulumani bebaleka le nto ayenzayo ngoba mna ndizawunyamezela mna ngenxa le 150 ngenxa abantwana bam ndibe ndifuna usapota abantwana bam uyayibona uRhulumani so senza njani ngoba nathi into ke ngoku andisazazi noma ndimithi noma ndimithanga na ngenxa yakho okay so okanzo sizozama nanono xa sisuka apho ukuthi sifumane siye pha eClicks yabo sileke eClicks siyofumana ipregnancy test sibone ukuthi xa ingabe bethi imigcame emibini caba upregnant obvious andithi so make sure ukuthi siyakuncedisa wena nono throughout the process okwango uRhulumani ngicela ke asenzeni kanje ngoba sasela bengicela ukuthi ndihambe ndiyofuna ilanto kanti leqe ngaseClicks ngiyofuna ipregnancy test siyenze kwangoku seselapha uRhulumani and if it comes out ukuthi pregnant you gonna take responsibility siyavumelana siyavumelana butwana and usisi ngicela ukuthi engasokole ngeke asokole but unyanisile ngalona unyanisile butwana kahle anifuna ukuba ngathi mhlambe nimi lo othenge ilanto ka ipregnant test endaweni erong if you don't mind singahamba nisonke siyehamba noma bini singahamba sonke siyehamba butwana kwangoku kaloku andithethi ngento yangomso singahamba ngo okay hayi thini vali show ke ngoba ngeke sazi ukungena nama cameras eClicks kodwa ke if it's yours you take responsibility please uyathatha responsibility kaofela uRhulumani okay no akuna stress uyeke ukulala nomntana abantu if ungamthandi uRhulumani because uyamuse kahle ngavela ke understand butwana hayi ayinawo semdala uRhulumani for lento yenzayo ukuthi ulale nomntana ngapha ungavani naye andiyithandi lento yenzayo uRhulumani lami kwamampela because manje ngumuntu omdala I believe ukuthi you must lead by example okay guys so into soyenza njengamanje ngoba niyamove uthi asibethene imoto siyele ngaseClicks so siye eClicks njengamanje siyothenga ipregnant test lesithembayo that's why we suggest ukuthi siye eClicks ngoba siyacabanga ukuthi iyona shop asifuna ukuyithola la emakuleni ngoba what if it doesn't gives the right information kuba ngathi ithi yona akekho pregnant kanti pregnant so into soyenza njengamanje so shaya imoto ke siye le eClicks siyofuna ipregnant test if we find out ukuthi ubaba vele yakhe lengane we'll make sure ukuthi uthathe responsibility of ukuthuka umntana abantu uthe andithi siye Clicks ngoku andithi so kuloku ungcolisa umntana abantu you need to take responsibility how umdala xa ungaka umuntu omdala so into soyenza ileyo umuntu ombukela lapha emakhaya macinga afana nawe unengxako nayo ocela ukuthi sikuncede ngayo ungalibali ukuthi usibhalele lapho on CMTV to ungalibali ukuthi sifollow inkundleni zethu zokuxhumana isikhona lapho ku TikTok na ku Facebook uya CMTV ungalibali ke mbukelo wami engikuthandayo ukuthi ucofa subscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku CMTV kodwa bengazi ukuthi bazosifumana kanjani ngiyathanda nilokho lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode awuthatha ninga luphuthi umntana sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama ngimbizile lo muntu nabangani bami ngiyambona mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna mina tshela le nehlisa umoya guys mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya elami igama ningu LAV AWS Prince lava sinkumkane abandaziyo bandibiza ngoMr Nzokulayita mshanami